Tunasema asante kwa sababu unaendelea kuwa pamoja nasi. Unaendelea kutukinga, unaendelea kutulisha. Na tunashukuru kwa sababu unaendelea kutupatia watoto. Hata na sisi watoto unaendelea kutupatia wazazi ambao wanaendelea wakitusubukia siku baada ya siku. Tunashukuru Mungu kwa sababu wewe unaendelea kutulinda sana, unaendelea kupatia kila mtu, unaendelea kujibu mahitaji ya kila mmoja wetu, na unaendelea kutukinga na kila aina ya magumu ambayo tunaendelea kukipitia katika hii nchi yetu, ambayo unaendelea kutuzuiza kufanya kazi yako. Mungu mwenyewe uendelee ukajibu kila hitaji ya mmoja wetu, na utokee maafuki ya kila mmoja wetu jinsi ilivyo mapenzi yako. Tazama tena ni muda mzuri wa kusikiliza ule utumishi wako ambao umeyatayarisha kwa wakati huu. Uendelee kupatia nguvu na uendelee kupaka mafuta ambayo yanatoka kwako, na bila distraction yoyote uendelee kuwa pamoja nasi sote. Hata muda wote ambao tutabaki mbele yako utaendelea kutuzunguka. Saa zote ambazo tutanena pamoja nao utaendelea kuwa pamoja nasi. Sote tunajiacha katika mikononi mwako. Uwafungiwe milele na milele. Tunaomba ni katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Zaburi 119 shairi lake lile la 10 linasema, nimekutafuta kwa moyo wangu wote, usiniache kupotea mbali na maagizo yako. Nimeficha neno lako moyoni mwangu, nisikukosee. Ni wakati tunataka sikiliza neno la Mungu. Tunaalika wasomaji wa neno la Mungu watapita mbele. Karibu kwa wasomaji na mhuduma wa siku akishimama mbele yetu. Haleluya, kanisa la Bwana. Leo tutasoma katika kitabu cha Mathayo 7:24-27. Inasema, na kila mtu anayesikia maneno yangu na kuifanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, na mvua ilinyesha na maji yalikuja na mapepo zilivuma zikapiga nyumba ile, nayo haikuanguka kwa sababu misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Kila mtu anayesikia maneno yangu haya na hayafanyi atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga, na mvua ilinyesha na maji yalikuja na pepo zilivuma zikapiga nyumba ile, nayo ikaanguka, na anguko lake lilikuwa kubwa. Neno la Bwana. Bonjour Père de Dieu. Aujourd'hui nous allons lire dans Genèse 26, chapitre 20, verset 26, chapitre 33, qui dit: tout le bruit qu'avait creusé les serviteurs de son père, l'État d'Abraham, son père, et les Philistins, les combleurs et les remplis des poussières. Et Abimelech dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham, son père, et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna le même nom que son père leur avait donné. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant: l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom des Zéphyr, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ces serviteurs creusèrent un puits au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Rehoboth.
car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac qui faisaient un peu. Abimelech priera auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Phicol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez envoyé de chez vous? Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec vous. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassons alliance avec toi. J'irai que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons pas maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant venu de l'Éternel. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin et se dirent l'un à l'autre à un salut. Isaac les laissa partir et ils les quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac firent lui parler du bruit qu'il faisait et lui dirent, nous avons trouvé des lieux. Et il appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba jusqu'à ce jour. Shalom. Leo tunasoma kitabu cha Waefeso sura 6 na mstari wake wa kwanza mpaka 5. Inasema, watoto mtii wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndiyo haki. Heshimu baba yako na mama yako. Hii ndiyo amri ya kwanza yenye ahadi, upate heri na uishi siku nyingi katika dunia. Nanyi baba, msichokoze watoto wenu, lakini muwalee katika adhabu na maonyo ya Bwana. Amen. Kanisa la Bwana. Leo teme yetu generale ni jamaa ya Kristo kwa nafasi ya salama na matumaini. Lengo la siku ni kuhimiza Wakristo kutunza mazingira mazuri ya amani kwa ajili ya watoto. Kuhimiza Wakristo kujenga familia juu ya upendo wa kweli katika jamaa ili kuwaleta watoto matumaini na amani. Salama ni nini? Salama ni kukua na amani ya roho. Manke unatulia. Na matumaini ni kuamini kwamba kesho itakuwa poa kuliko leo. Pale unakuwa na matumaini, ukiamini kama kesho itakuwa vizuri kuliko leo. Nyakati hizi tunazoishi zaidi sana katika nchi yetu ya Kongo, jamaa nyingi zimekumbwa na matatizo na kukosa amani na matumaini ya kuishi sababu ya vita na vitu vingine. Unakuta mafamilia moja kunakuwa divorce kati ya baba na mama na mizozo, na ile inaacha matraumatisme kwa watoto. Ndio unaona mtoto akishakosa vile kwa kuishi, anakuwa mtoto wa barabara, anakuwa nishi barabara, na ile inampuseza sasa kuwizi. Ndio sasa baba na mama washatokana, watoto hao washaenda kwa wanapenda. Ndio unaona sasa watoto hawana kitu, na wao wanaona tu waibe vikwe vile. Ndio sasa ile hata mkwe na krizo isiache sasa upe vitu isivyompendeza Mungu.
hata ukuwe na Kristo unasikia njala, basi uende lomba makuta yenye watakupatia, na wewe unaanza ka activity tu na wewe ufanye ka kitu na wewe uendelee tu kukula. Unakuta wazazi wa moja, unakuta ametoka lewa, mtoto akuacha rasio, mtoto iko pale ashashinda njala, mzazi anatoka lewa muvi yake, anafika anaanza piga mtoto. Mtoto naye pale siatasirikia mzazi atakuwa amemfanyia vitu vya mubaya. Efeso inatuambia mutii katika Bwana, usikonake natii katika shetani, sababu ukitii katika vitu vya kishetani anakutuma wewe uza pombe na watu unatii katika Bwana vya vinapendeza Bwana, na usikatale sasa babako anakutuma pombe unakatala sasa wewe unanituma tu pombe, unamwambia na politesse unaweza konseni babako tu aache vipi. Na ndo pale mfamie ukisha kwa nafanya maibada katika jamaa, na mtaona jamaa itaendelea vizuri, inaishi na amani na salama. Unaona jamaa inaendelea vizuri katika Kikristo sababu wanafanya ibada pamoja, wanashirikiana wote jamaa. Nadhani watu wengi wanafanya huko ibada ya usiku. Nani wazazi mpate saa kuombea watoto wenu na kuwashauri, sababu ukiacha mtoto bila shauri atabakia tu pale vile anakosa omsei, kisha na mtoto anaenda sasa naye anaanza kuwa mwizi meto na naishi mnyumba wao. Mzazi hatakuwa kitu ampatie konsei, anasema dunia itakufundisha. Dunia itakufundisha haye na mzazi yeye peke hayamfundishi. Inaomba mzazi ndio mfundishe, kisha dunia itakufundisha. Yule mtoto akomale na Kikristo. Na inaomba tukuwe na salama na matumaini katika jamaa zetu. Biblia inasema nani wazazi msiwachokoze watoto wenu. Huko sasa mzazi anaweza tokoza mtoto. Huko sasa mzazi anatokoza mtoto. Anafika tu pale mtoto akiko kimya, kalitoka munini kazi sha mutrouble, anatia hasira yake yote kumtoto. Mtoto akiko inosa, yanakuya tu anatoka ananja mtilia kwa hasira. Ile ni mubaya. Inaomba kushauria wazazi na wazazi washaurie mtoto ili mtoto naye akomale vizuri, na ili tukue vizuri katika jamaa zetu. Inaomba kufanya ibada ya usiku, munakuwa najiorganize usiku, mbele mulale, unatafuta tu mtu, munajipanga, huu atakuwa fundisha leo, huu atafundisha kesho, vile na vile. Kisha wazazi akishaona sasa kama hamutii vizuri, anawadibisha kwa fimbo, kwa sababu fimbo naye inaadibisha mtoto. Mtoto akisha exagere unamupiga fimbo, hapana sasa sana usiinane. Usiexagere. Unampiga fimbo, hapana kuexagere. Tena ukiexagere mtoto anariske kukufa. Inaomba kumpiga kadiri. Na mtoto nesa ataona vile fimbo iko nyuma, naye anajitia kumustari. Naona hapa ni kifaa ya mbaya, fimbo iko nyuma. Inaomba tu ajitie kumustari. Unaona manyumba zimoya mbele mtoto akule, wazazi watambembeleza mbele akule, lakini inaomba sasa naye kumwacha kiburi yake iishe pale. Yeye peke atajifulisha. Mukisha mwacha pale ashinde njala, yeye peke atenda twala chakula na juu asaona mie tu nikiendelea kufaa hivi ndashinda njala.
na nariske kukufa, naona tunaitoa kule. Ndio maana inaomba sazi moya kuacha watoto nao wakwe bien, nao wabake pale mbye wanapenda, lakini noko kusurveillance, noko wasurveille matezao ndio wasife vitu isivyompendeza Mungu. Na jamaa zetu inaomba manke kujiorganize jamaa. Unakuta unazipatia makazi tu, tena unaweza kuta masubuhi bado tena hata walifa ibada usiku, asubuhi asa wanatasukula masahani. Unakuta tena mizozo inaanza, wanachambana jua masahani, jua kakazi, na usiku walikuwa kumoja. Ndio unakuta sasa jamaa ni warafiki kigeugeu. Hii saa wanakuwa kumoja, wengine saa wanakuwa kufanya. Ndio unakuta saa zimwa wanakuwa wote wanashirikiana. Saa zingine ikishafika kwa makazi wanasema sasa mimi siko huyu. Na ndio maana sisi wazazi inaomba kushauri vizuri watoto wetu ili nao wafike mbinguni na kuwapatia makonsei za bien. Familia juu ya Kristo aliye, tuorganize mafamilia juu ya Kristo aliye msingi wa kweli. Familia inaomba ikuwe na msingi wa kweli, na ile msingi wa kweli ni Kristo. Na Mungu anapata saa kuombea watoto wenu wazazi. Unaombea mtoto wako ili naye aishi salama. Nani wachungaji, sisi mnapata saa kuombea Wakristo. Inaomba kuombea na Wakristo nao wako mal spirituellement. Na wazazi nao wakwe bien pale, nao wajisikie manke familia inaendeka vizuri, mufamie vitu vinaenda bien. Na utakuta pale watu wote utahubiri, munakuwa na fama desante, hata familia tu inakuwa na nani na inajiorganize tu kufanya madesante. Munahubiri pale, mukisha maliza munenda tena kwenu, na pale mtakuwa mmefanya kitu kia kabani. Na sasa wazazi, msiache watoto wapotee katika mambo ya kishetani. Watoto nao mwafundishe, nao wakue vizuri, nao watii Mungu, na wewe peke watakutii wewe mzazi, kwa sababu bashatii Mungu hawezi kosa tii mzazi. Ndio mzazi ndio Mungu anarepresente Mungu kudunia. Inaomba watii mzazi na Mungu na watafika nao mbinguni. Na utakuta familia yote inafika mbinguni munyumba iliyoandaliwa juu yao, sababu yote walikuwa nafaa vizuri, nao wanafika mbinguni kuishi na Mungu. Na mufamia mkosetu vitu ya mbao, nakuta vilio, na vilio nayo inacha wayanse na shuko, unasema manke tu na mienda kufaka. Unaanza jiuliza manke tu na mienda kufaka, sengwa tu ni nani, nijidipetire na ningadi kudunia, juu sana kufasta patavi vyote. Ndio unakuta mtu anaenda alewa, aseni kupunguza stress. Anaenda alewa ase kwa punguza stress. Na yepeke kwa jongezea magonjwa mwili ndio akufe mbio. Na iko asema sasa yeye hapendi akufe mbio. Ase iko kwa vile jua sikufe mbio, na ndio sasa kwa jongezea magonjwa ili akufe mbio. Ndio maana nanyi watoto mnaweza kushauri wazazi wenu nao waende kumustari, nao wakuwe wafuasi wa Kristo. Tutasoma katika kitabu cha Samueli chapitre 2 verset 12. Les fils d'Éli étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple lorsqu'on offrait un sacrifice.
le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Ici, on parlait le fils d'Élie. On en parle aussi en Genèse. Wanasema katika Mwanzo gizi Isaka na Abimeleki walifanya upatano. Walikuwa naona hawapatani, lakini wakapenda tu wafanye upatano, na sawa walifanya ile upatano, wakakula, wakakunya, wakafanya karamu na vitu vikaendeka, hapo wakabakia pale, wakakuwa na usalama katika roho zao sababu walifanya upatano. Ndio maana nasi tufanye upatano katika jamaa zetu ili tuishi vizuri tukiongozana katika jamaa. Mambo mabaya yanayotendwa binadamu kama kuuawa, nanyi mzazi, injustice inaacha mtoto anaumia na vinawaletea kuishi ama kukomaa pasipo amani na matumaini. Ndio maana msingi wa kweli ni Yesu Kristo. Mujiulize maana gani unaweza kuwaletea watoto amani na matumaini ya kweli. Ili tuwaletee watoto amani na matumaini, inaomba kuwafundisha watoto kupenda Mungu na neno lake ili wawe wafuasi wa Kristo. Mzazi, mutafute gisi ya kujenga jamaa iliyo na salama na matumaini. Tuhimize Wakristo kujenga familia juu ya Kristo aliye msingi wa kweli. Nasi tuelekeze wazazi wa Kristo kuishi upendo na amani wa kweli katika jamaa ili kuelekeza mtoto matumaini na amani katika jamaa zetu, ili sisi sote tufike mbinguni kuishi na Yesu katika nyumba ama mji ulioandaliwa juu yetu, na familia yako na watu uliohubiri, ile sababu ya mzazi aliyelea vizuri mwana wake, na mtoto atafata tabia nzuri za wazazi wao. Ndiyo maana tufanye kila kitu kwa roho nzuri. Sisi sote tuko wapitaji katika dunia, na familia tuko mafamilia kila mtu usimite vyenye unaona ni vya mbamu familia omwe unawakonseendo juu nabo bakwe mbinguni. Juu sisi sote tuko wapitaji, hakuna mwatabakia kudunia milele. Kila mtu mwisho wake ni kukufa, na hauwezi kuwa mwenye anasema jume niko Mkristo sitakufaka, bila vitakuwa mara ni Yesu zalijibeu alikuya duniani naye alikufaka tu msalabani, lakini akakufufuka. Sisi sote hapa duniani tuko wapitaji, ndio maana inaomba tuwaelekeze watu wengine nao kufika mbinguni ili tubaki na Mungu milele. Neno la Bwana.